Sestre Marko, moli milosti od Boga, da pregrešeni oslabljenije od nas duša našim. Sedmi. Pomaže Bog, braćo i sestre, i dobrodošli. Ova kripta, evo, već 10 godina prima, rekao bih, u svoja njedra sve one koji imaju ovde šta da kažu, šta da nas pouče, a prima i one koji imaju i mogu da slušaju. Pa i danas, a velika je radost danas, da pored mnogih profesora, akademika, teologa, sveštenika, monaha, često slušamo ovde i dobre pesnike koji imaju šta da nam kažu i da se naslađujemo njihovim stihovima, a poneki pišu i prozu. A kao naša Lela piše i prozu i poeziju, i stihove, i sve što vredi. Otuda je velika radost što je baš izabrala ovde kod nas da dođe i da nas oradosti svojim stihovima i svojim pisanjem. Ona već spada u red velikih pesnika i književnika, ne samo sa Kosova i Metohije, nego i Srbije. Otuda tolika radost danas ovde. Što se meni najviše sviđa, moja bruka, nisam stigao da vidim šta piše u ovoj knjizi Tkači srebra, ali sam predbolo pročitao. Za početak dosta. Ali sam vidio David i Golijat. Šta pesme kažu. Izuzetna zahvalnost Leli što je ona Stari Zavet, nisam stigao do Novog, tako prostudirala i samo na način kako to pesnici znaju i umeju. Ona je ovo ispričala, ja mislim, bolje od svakog od nas, a od mene 100%. Svaku pričicu u stihove stavila. Izuzetna zahvalnost i lepota zbog toga naša Lela, jer ovo će da čitaju deca, a mogu da čitaju i odrasli. I mnogo brže shvatit će Stari Zavet. A zna se samo one teme koje su od večne vrednosti, te pesme i ostaju, ta dela ostaju. Zato neka po knjigama govore oni koji bolje od mene znaju. Izvolite. Poštovani gosti, pomaže Bog. Ja sam izuzetno večeras počastvovana i blagosna što sam ovde kao voditelj programa, jer je za voditelja programa večeras najavljena gospođa Radmila Mišek, urednica Svetosavskog zvonca. Međutim, gadni virusi i prehlade vladaju, pa su pogodili i našu gospođu Mišev i ona žali što ne može da uzme večeras učešće u ovoj divnoj promociji. Sve vas pozdravlja, izvinjava se, a ja sam Jasmina Janković i ja ću biti vaš voditelj večeras u predstavljanju moje drage koleginice Lele Marković i njene dve knjige. Najpre
roman Kači srebra. Objavljen je krajem 2016. godine. Izdavači su autor i Društvo prijatelja manastira Svetog Arhanđela kod Prizrena. Za izdavača Lela Marković i Bojan Babić, koji ovdje vidite. Pozdravite ih, molim vas. Izvinite, pozdravljamo, da. Dobroveče. Gospodin profesor protojeri Dimitrij. Izvolite. Evo je. Daj još izvoli da kaj mlad bio. Profesore, da pozdravim. Profesor, Nam se protojeri, profesor Dimitrij Galezić priključio, a mi ćemo nastaviti. Znači, za izdavača romana Kači srebra prisutni autor Lela Marković i Bojan Babić, a recenzenti profesor dr. Golub Majašović i profesor Slavica Jovanović. Na koricama ove divne knjige filigranski je jedrenjak. Filigran, D.O.O. Prizren, 999. godine, oltarsko kandilo manastira Žiča, rad Gorana Ristovića, Pokimica, Kraljevo, na Poleđini kameni most, a gde bi nego u Levinom Prizrenu i Prizrenski bogoslovi. Prelom teksta je radila Nevenka Antić, a štampa grafička radionica Jovan, Beograd, koji se nalaze u Ilije Đuričića 19. Lela Marković, čije knjige večeras predstavljeno, rođena je 971. godine u Carskome Prizrenu. Diplomirala je pravo na fakultetu u Beogradu. Autor je knjiga poezije, ali i proze. To su knjige U potrazi za sobom, epilog, Srpski Jerusalime, Srce mi luta severom, Kaldrmom ka jugu, Radosnica, Šta je ljubav, Bajke za laku noć, Srmenica, Zavetne pesme, antologija Prizrene stari, koju je priredila sa Radmilom Stojković-Knježević, ovde prisutno, a ne, izvinite, Prizren, izvinjavam, i knjiga koja večeras predstavljamo. To su romani Kači srebra, knjiga za decu, David i Golijat. Lela je samostalno priredila hrestomatiju o znamenitim Prizrencima. Prizrenski pomenik i turistički katalog Prizren, carski grad. Srpsko istorijsko pravoslavno nasleđe u izdanju Kancelarije za Kosovo i Metohiju i opštine Prizren. Lela Marković autor je i tekstova nekoliko komponovanih pesama. Tvorac je idejnog rešenja 8 edukativnih društvenih igara za decu koje proizvodi Beoplast, eksport, import iz Beograda i društvene igre Sveti Sava, koju proizvodi izdavačka kuća Čuvari iz Beograda, kao i saradnik patrijaršijskog časopisa Pravoslavni misionar, a odnedavno i časopisa Pravoslavlje. Lela Marković član je Udruženja književnika Srbije, Književnog društva Kosova i Metohije. Dobitnik je više književnih nagrada, zastupljena je u mnogim zbornicima i antologijama. Živi u Beogradu, zaposlena je u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, odeljenju Čukarica.
na pravnoj zaštiti odraslih i starih lica. I sve to radi naš večerašnji domaćin, književnik, naš pravnik Lela Marković. Molim vas jedan aplauz za sve ove. Sad ćemo malo pobliže predstaviti roman Tkači srebra. Recenzent romana, profesor Slavica Jovanović, u svom prikazu napisao: zavirite li samo u svet iza korica, romani Tkači srebra Lele Marković, pred vama će se otvoriti stara prizrenska čaršija sa krstovima Jeriške, sa ćepencima, šadrvanima, dućanima, majstorima i kalfama koji pletu srebrnu žicu i šaraju svoj čudesno lepi filigrana. Lela Marković želi da bude čuvar svekolikog prizrenskog blaga, sadržanog u rečima, relikvijama, muzici, filigranskim čipkama i čudesnim rukotvorinama. Ceo Prizren, kao da posmatramo kroz taj srebrni vez najneobičnijih šara i majstorija, koji i dušu njegovih sugrađana čini delikatnom i artistički produhovnim. A profesor dr. Golub Jašović završava svoju analizu ovog romana rečima: ne preostaje nam ništa nego da sa zadovoljstvom izdavaču preporučimo ovaj rukopis za objavljivanje. Još jednu knjigu koja nas vraća vremenu, ali pre svega prostoru koji nas je iznedrio i koji ćemo svakako nositi o vratu na svakom koraku i u svakom trenutku do našeg rastanka sa ovim svetom. Ima li lepše preporuke za roman Tkači srebra? Večeras ovde sa nama je hor Kola srpskih sestara iz Prizrena. Ja molim jedan aplauz najprej. Kolo se bavi mnogim humanitarnim delatnostima na Kosovu i Metohiji, a hor Kola je učestvovao na mnogim festivalima prenoseći glas lepe, stare prizrenske pesme. Večeras ovde sa nama izvešće staru prizrensku pesmu Ej, u Prizrenu. Mi molimo da hor pristupi na scenu pa da zapevamo. Izvolite, dame naše iz Prizrena, u prizrenskom platnu, lepom, sa filigranskim glasovima. Znači, pesma Ej, u Prizrenu. Aj, u Prizrenu, Aj, Boga
Prizrenu, Prizren ovde u Beogradu, rumena jabuka, 3 bećara, gazda i svuda ljubav. Ja, sabirajući ovako kroz čitanje i poznavajući Lelin rad i posredno i neposredno, već dugo, kad sam videla da je objavila ovaj roman divnog naslova Kači srebra, pitala sam se šta je. Ušla sam u štivo, što kaže, slušajući od drugih, prateći malo društvene mreže. Nažalost nisam pročitala priču, pročitat ću je, ali Lelu moram sada pitam, otkud jedrenjaci u carskom prisegu? Sad će nam Lela probesediti o svom stvaralaštvu i o tkanju ovog romana. Lela, izvoli, hvala ti što si nas sve ugostila ovdje večeras. Pomaže Bog. Bog ti pomoga. Dobro pitanje, otkud jedrenjaci u Prizrenu. Bila je 1993. godina kada sam tokom studiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu radila kao poslovođa Zlatare Filigrana na Čubuju. I tom prilikom sam često zagledala u 2 jedrenjaka različite veličine i težine, 2 filigranske jedrenjaka koja su krasila izgled. Imala sam sreću da druge godine rada u prodavnici Filigran odem kod svojih u Prizren i da prisustvujem izradi nakita od zlata i srebra. Provela sam mesec dana u fabrici za proizvodnju nakita od zlata i srebra Filigran. I u jednom trenutku dok sam sedela sa kalfanima za stolom i sa puno interesovanja i radosti izrađivala krunice za prstenje, pozvao me je glavni majstor, kao i sve ostale kalfe i radnike, da dođemo i da prisustvujemo jedinstvenom trenutku kada majstor filigrana sklapa korito broda. Nisam znala o čemu se radi, a onda sam ugledala majstora koji je držao brener upaljen, prilagođavao plamen vatre koja je iz tog brenera izlazila i sigurnom rukom spajao korito broda. Ivice obe strane spajao u jedno. Tom prilikom mu ni ruka nije zadrhtala. Da jeste, da mu je zadrhtala i da mu je plamen skrenuo levo ili desno, sav onaj filigranski čipkasti rad bi se istopio u sekundi. Nakon spajanja korita broda usledio je aplauz, a majstor je mogao dalje da nastavi sa postavljanjem palube, jedara i ostalih detalja, vrlo interesantnih, koji se i vide na ovim koricama. Ti brodovi zaista postoje. Viđat ćete ih po celoj Srbiji, u Primorju, tako da gde god malo vešti majstori filigrana izrađuju nakit od zlata i od srebra, ali ovakav filigranski nećete videti. Tamo gde ga sretnete, do te mere urađen, lepo da liče na čipku od srebra, znajte da je majstor Prizrenac. U tom trenutku se stvorila možda ta ideja, ali nisam bila toga svesna i često su je budili stihovi pesme Vozila se po moru Galija. Kasnije sam saznala da su tu pesmu doneli Dubrovčani u Prizren, da se ona tu odomaćila i da je profesor Miletić zapisao 1955. godine. Ova pesma je probudila u meni skrivenu neku maštu i kada je nostalgija doprinela da sednem za sto i da se vratim Prizrenu, da zakoračam njegovom kaldrmom s kraja 19. veka, tako i nastao ovaj roman. Te tako u središtu priče jeste izrada nakita od srebra, filigran, umetnost tkanja srebra, jer su se tkačima srebra zvali majstori filigrana u Dušanovo vreme. Pa tako i zaplet koji počinje onda kada dubrovački trgovac Ivančić naručuje izradu srebrnog jedrenjaka od prizrenskog kujundžije Arse. Naime, on na svom putovanju za Stambol i za Solun svraća kod kujundžije Arse Despotovića, tada najuglednijeg kujundžije u Prizrenu, kupujući pafte. Pafte je srebrni pojas
filigranski za žensku haljinu, kupujući za svoju gospodariju, i onda kaže u Junđi Arsi, kako su me Darine plave oči nasupale, te se plovim po suhom trgujući, molim vas da moj san donesete u javu. Ostavlja mu skicu jedrenjaka, ostavlja mu vreću dukata i kaže da će naredne 1886. godine na proleće, kada ponovo s karavanom bude krenuo put istoka, doći po jedrenjak. Pita ga da li Arsa to može, a Arsa mu odgovara kada duša majstora nije mogla da isprati duh sanjara. I tako počinje svoj životno delo. Arsa je slika i prilika Prizrenca tog vremena. On je odan svojoj porodici, on je odan svom zanatu, pomaže esnaf, pomaže obnavljanje svetinja. U to vreme zida se Sveti Đorđe i u to vreme Prizrenci nisu hteli da prihvate pomoć ruske carice Marije Aleksandrovne u izgradnji, već su hteli da sami podignu crkvu Svetog Đorđa i da tako budu dostojni svojih slavnih predaka. Arsa je neko ko izrađuje unikate, ali unikat traži i u ženi i pronalazi u Magdaleni. I u ovom trenutku počinje borba, kada je sreo, borba između dužnosti i ljubavi. Zašto i kako, otkrićete sami u knjizi. Ako krenete put Prizrenske kaldrme, iste one kojom su koračali, a pominju se u knjizi i Sima Igumanov, i senator Petar Kostić i Prizrenske bogoslovije, slavni konzul Jastrebov, Đorđe Kamparelić i mnogi veliki ljudi. Ja sam upravo radeći na Prizrenskom pomeniku došla do mnogih saznanja vezanih za Prizren tog vremena, za njegovu istoriju, a posebno za život ovih slavnih ljudi, te sam utkala događaje i neke delove njihovih biografija, tako da se bukvalno kao reka neka, odnosno Bistrica konkretno kako protičete, tako ide i teče ova priča kroz ovaj roman. I jedna i druga knjiga, o drugoj će govoriti Radmila Grujić, pa se sada neće zadržavati vezano za knjigu David i Golijat, ali i jednu i drugu knjigu su pomogli sponzori i prenumeranti. I ja se ovoga puta zahvaljujem, mnogi sede ovde u publici, da nije tih ljudi koji su osetili da ova priča treba da se objavi, ne bi ni nastale ove knjige, ne bih mogla samostalno da ih štampam. Naravno, pomoć i finansijska i svaka druga izdavača, društvo prijatelja manastira Sveti Arhanđeli Bojana Babića, koji zaista će ući u antologiju vremena sa svojim društvom. Pričat ćemo kasnije o aktivnostima društva u ova najteža vremena. Treba podržati i te akcije, tako da se njemu zahvaljujem. Sa ove dve knjige smo započeli izdavačku delatnost društva, a on je nastavlja sa drugim bogatim znanjima. Naravno da se zahvalim i svima koji su na bilo koji način doprineli sadržaju ili formi ove dve knjige savetima i na drugi način. Takođe da se zahvalim recenzentima, naravno, moje porodici, evo sad koristim priliku da se zahvalim i ocu Trajanu, koji je domaćin ove večeri i omogućio da se predstave ove dve knjige u hramu Gospodnjem. Naravno, svim prijateljima koji će večeras govoriti o knjizi, posebno Jasmini, jer je bukvalno dan pred promoću prihvatila da vodi ovo večer i nemilo vreme kad se tako iskrsna neki problem, zaista mi je došlo u susret. Svima vama, jer ste ovde večeras sa nama. Hvala. Zaista za ljude filigranskog pera i filigranskog stiha, kako se poznajem Lelu, uvek sam tu i kao književnik i kao čovek. Vratila nas je Lela u vreme i ono što moram da kažem, da su svi naši ljudi koji su sada u Prizrenu zapravo filigran naše državnosti. I svi koji se sećaju i Prizrena, i Metohije, i Đakovice, i Peći, i koji svoj kod nacionalni nose sa sobom, a gde bili, oni su zapravo filigran naše sadašnjosti. Vidite šta je gospođa Radmila Mišev, književnik i urednik Patrijaršijskog časopisa Svetozarsko slonce, napisala Leli povodom ovog romana. Kaže, knjigu sam pročitala isto večer
I još me drže ona radosno tužna osjećanja. Odavno nisam pročitala tako dobro napisan istorijski roman. Ko bi danas čitao o Simi Humanovu i ostalim velikim ljudima? Nadam se da će i one koji tamo nisu bili dotaći i protresti, bar da shvate kakvi i koliko smo bili, a da smo ostavili dubok trag. Ako ne znaju kakva su jutra, kad miriše jorgovan iza zidova dvorišta, ako nisu u rana svetla jutra hodali sokacima prema kojima su otvorene kapije, pa može da se pogledom u grade deli ženskog raja, čudesnih dvorišta i bašči, ako nisu osjetili miris svežeg hleba iz pekare i grickali đevreke, plakali od lepote pred Bogorodicom Ljeviškom, ni nosili u sebi ljubav od koje se ne umire, ali sa kojom se umire. Možda će i u njima zatrepereti najtananije strune duše kad budu gledali prizrenski filigran i ris. Možda će ga onda pogledati okom duše. Čudesno ti je tkanje, ispredeno iz najtananije pređe srca, nama darovano. Blagodarna sam ti na tome i na starim pesmama, mirisima, ljubičastim sumracima, šumu Bistrice. Molim vas, pozdravimo gospođu Radmilu Mišev. Knjiga je izdanje autora Društva prijatelja manastira Sveti Arhanđeli kod Prizrena. I ja ću sada najaviti gospodina sa nama, gospodina Bojana Babića, koji je predsjednik društva, a on će nam kazati nešto o izdavačkoj delatnosti i aktivnostima društva, a nakon njegove besede pevaće hor Kola, a predstavit će nam staru pesmu o potoku Sitna riba. Pa gospođe moje, kada gospodin Bojan završi, vi se priključite pa završite. Izvolite, Bojane. Časni oci, dame i gospodo, braći i sestre, lepo je vas vidjeti u ovakvom broju, na ovako divnom događaju i pre svega meni je veoma drago što je Lela ovde s ovim njenim divnim knjigama i što smo mi barem jedan mali deo ovog njenog poduhvata. Društvo prijatelja manastira Sveti Arhanđeli koje datira i osnovano od 2004. godine, svih ovih godina pokušava da pomogne svom gradu da sačuva i obnovi srpske svetinje u našem gradu, da pokrene razne kulturne manifestacije i da jednostavno uradi nešto za svoj grad i da pomogne onim ljudima koji su još daleko. Jednostavno, rekao više o Leli da je ona jedna od retki koja se pisanom rečju, čistim srcem i pre svega beskrajnom ljubavlju prema svom gradu bori na neki svoj način i mislim da je to velika stvar i da mi svi treba budemo sretni što ona postoji i što je jednostavno, eto, jednostavno duh Prizrena provela i kroz Beograd ponekad. Hvala još jednom i ja bih, eto, pozdravio Kola srpskih sestara i sa vašom pesmom, a i Lela i gospodin Bojan su veliki pregaoci i veliki misionari sadašnjice. Nose i čuvaju srpski duh prolaze. Izvolite da čujemo pesmu po potoku Sitna riba. Po potoku sitna
Kako to voli da kaže vladika Atanasije Jeftić, iz Prizrenske galaksije dolazi nam protojerej Stavropolj doktor Dimitrije Kalezić, prizrenski bogoslov, i potom je redom profesor i dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Večeras on će podeliti svoja i sećanja protođakona Radomira Rakića na školske dane provedene u Prizrenu. Profesore, izvolite. Evo, ova fina dama mene malo pouče za jezik, pa ću da se dam u neke malo akrobacije, baš tumačenja riječi. Ovo izvoljeti. Znači, učiniti iz volje, a ne na nevolje. Pa onda da napravi neki pojam. Šta je pojam? Stara slovenska riječ je postala jenti, a poslije se imenovala pa jati, pa još poslije toga jamiti, a u poslije 3-4 vijeka jagniti, oteti, uzeti. Tu je sličan riječ pojam. Kako? Jamiti, uzeti. A kad nešto uzemo, onda njemu razmišljamo onaj smisao koji u glavi, što kažu, skrojimo, jer to je pojam. Pošto svoje javimo, onda njemu razmišljamo. Ja sam ovih dana nešto pisao u gradu Prizrenu i preče, ja sam tamo bio bez vozne karte. Više ovdje bio, ja sam kao šeta po Prizrenu. A o čemu se radi? Bio sam, kada prije prešao, utorak prošli. Na 16 smo imali predavanje neka o Kosovu, da se uzme, da ovo da ono pomažu neki strani ljudi, neke države, neki vraćaju nazad što su dali. I ja sam tome tekstu dao naslov neosnovanost
zahtjeva da to bude ili albanski dio, a sad nije ni albanski dio njihov, a ja ne znam kako čiji, da je to u ovoj državi. Pa onda čija je to kultura? Dečani i Penska patrijaršija i Gračanica, to je sve daleko starije nego što je dole Šiptara na Kosovo. A to je sve daleko starije nego što je pravljenje države Albanije. Ona je 1912. pala je odmah u novembru. U decembru su je stvorili zašto? Da ne bi dobila Srbija izlaz na more preko Crne Gore, jer je Vojvoda Petar Boris dodao treću srpsku armiju da pogleda Crnogorcima za osvajanje Skadra. A onda, mi nismo uopšte ratovali protiv Albanije, jer nije bilo, nego protiv Turske. I bila je parola, ja sjećam rečenice iz istorije kad sam bio prelaz gimnazije. To je bilo, kako se rekao se rođeni? 61. A ja to sada bio stak šest, hoće da se vidi. Mi smo se isreli u Svetlom Spasu pre neke godine. U prošloj godine. Da, Spasov dan. Jeste. Baš ste mi iznenadili prijatno. Eto to. Evo, baš da vidimo kakve školovanje bilo, kakvi su đaci bili, šta se moglo... Evo kako. Evo ovu riječ prijatno. Isto iz ove riječi stare. Jati, jemci, janiti. Znači, budete sebi. Prijatno. Odgovaram godinu. I što ovo bi počeo pričati. Ja nosim iz Prizrena dio svoga života. Jer sam tamo došao kad sam imao 13 godina nešto, ne punim 14, a otišao 19. A poslije kad dolazio bio od 15 dana, i tako dalje. Ja sam svaki put obavio dio svoje prizrenske autobiografije i biografije. Poslije 2 godine sam bio za maturu ovu prizrensku poslovije, jer ono iz Niša se postepeno vraća i sad je malo neobično, ali duplo odeljenje. Odeljenje prizrensko, odeljenje Niško. I tu sam bio za polaganje mature, prošle godine je bilo tako na maturi da ja to nisam nikad vidio. 8 đaka polagao maturu. Od njih 8 samo je jedan dobio trojku pisao za džaka. Sve 4-5. I pola je oslobođen mature. Ovu četvrstu se bi ispitao sad vreme posle slobodnih šefa po gradu. Po gradu je tako fine klime i atmosfera. Mene sretnu ljudi na ulici, ja više Šiptar, i možda jesu. To su Oranci, koji su drugi dručije nego što su pravi Šiptari. I razgovaramo, a neki gore tako tečo i tača šuški da se ne razlikuju. Poslije žene su ovdje studirali. I tako dalje. Pa sam bio kod male Milice. Tu se prave knjige prizrenske. Ona u štampu piše škola u, kako zove? Molim? Evo u Velikoj Koči, istureno da je u Prizrenu, ona samo Milica. Tu je i njena majka, ona dole tu bude, i učitelj jedan koji je završio učiteljsku školu, pa poslije studirao filozofiju, bio učitelj, a njena majka pedagogija.